Umlingisi waseLemontville uPuleng Ndlovu uthi ungathi amadoda amabili noma amathathu azoba isithembu sakhe ngoba ekholelwa kakhulu kwi-polyandry, okubudlelwano lapho abesifazane eshade khona nabantu besilisa ababili noma-ke abathathu noma kuya phezulu. uPuleng oneminyaka u-36 obekwisibani kwisithembiso uthe-ke kufanele ngabe kade abantu besifazane bayagunyazwa ukuba babe nabayeni babo noma amasoko amabili kuya phezulu ngoba amadoda asanikezwa lelo lungelo. Ebuza ukuthi useqeleni ukuzishelela, uthe-ke uyawatshela amadoda amshelayo ukuthi azolwanya uma-ke efuna yena ngoba uzimisele ngokuba nesithembu. Uthe-ke asekhona amadoda asewabona efanelwe isithembu sakhe kodwa-ke angazimiseli ngokwadalula eqhuba. uPuleng uthe-ke akwazi ukwamela amadoda amganile ngakho konke. Umthetho uthi-ke abantu besifazane kufanele bashade nabantu besilisa kodwa-ke amanye amadoda abuye aqoma amanye amadoda ekubeni eshade nabesifazane. Uthe-ke abanye abantu besilisa bathi-ke noma-ke okubenza babe nezitombi beshadile ngoba-ke kufanele bathathe isithembu. Ungana-ke abesifazane bengabuzwa ukuthi bona bayasifuna yini ukushada nabesilisa abangaphezulu koyedwa. Kubuza-ke le ntokazi eneziqu ze-social science eyazithola-ke e-UKZN, ingumkhangisi-ke wengqephu-ke walingisa emidlalweni ekhonjiswa kwimzansi ebhayisikopu indumbe nakubalungile. Akho umuntu okhuluma-ke umuntu okhuluma ngamalungelo abantu besifazane yini engaba inkinga uma-ke ngifuna ukuba nabayeni ababili noma-ke abathathu noma-ke uma ngifuna ukujwayelana namasoko angaphezulu kwelilodwa. Uthe-ke ukumenza wafuna-ke noma-ke wafuna lolu daba ludingidwe emphakathini ukuthi abantu besifazane baqashwe-ke ngezihlamba ababizwa-ke ngezifebe uma-ke bethandana nabantu ababili kuya-ke noma-ke kuya phezulu kodwa-ke umuntu wesilisa onenqwaba yezitombi-ke obizwa ngesoka. Uthi-ke yini-ke kube yinto eyimbi uma kwenziwa ngabantu besifazane. Lapho ngibone khona ukuthi-ke sinenkinga, kufanele-ke ngithuke mina uma ngithanda abantu-ke abaningi besilisa. uPuleng uthe-ke kumenza afuna ukugunyazwe i-polyandry noma-ke kugunyazwe i-polyandry kuleli ngoba-ke ulwela amalungelo abantu besifazane, hhayi ngoba-ke egqugquzela ngokwakhe kwenzeka-ke ebudlelwaneni bakhe bangaphambilini. Fisa ukuthi-ke uvo lwakho nombono wakho uthi wena noma enganike-ke lolu daba lwale ntokazi.